finansiranje sa severne, istočne i južne strane i mi smo ovim planom ušli u regulaciju parcele osnovne škole. Vi ste naveli tamo da u stvari imovinski nisu to rešeni odnosi i da treba da se dobije saglasnost državnog pravobranioca u slučaju eksproprijacije. Ali ovo su data samo planska rešenja. Znači, nakon Evo, mogu li ja da objasnim? Parcela 50 može, ali ostaće drugo samo da dodam da skratimo. Parcela 5136/1, to je parcela dvorišta škole, ona stara zgrada. On je sa svih strana, evo ovamo pomalo dodirnuti, sve njegove ogodne površine su skoro zauzete. Na taj način ne možemo da rešimo, sad se i ova dole donja, severno preostala površina zauzima sa novim javnim parkingom. Pri tome nismo rešili prvo probleme škole, to je ta parcela treba. Nismo rešili problem prilaznih puteva školi i nismo rešili, na primer, parking gde roditelji kad dođu mogu se smestiti i pustiti dete da izađe u školu, da ode, i parking mesto gde roditelj kad dolazi po dete može stati na parking i prečekati 15 minuta. Dalje isto tako parking mesta za zaposlene. Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti osnovne škole kaže broj parking mesta se određuje na 30 učenika jedno parking mesto, da bude školski parking. Ova naša škola je kapaciteta 32 odeljenja, što znači 960 učenika, pa lako dođemo do broja 32. Dakle, ostali okolni subjekti oko škole rešavaju svoje probleme na račun parcele škole, a škola ostaje zapostavljena. Nismo ni mi do sada ovo inicirali školu. Dakle, i mi nismo uočili, nismo pratili dovoljno i zato bi vas molio, odeljenje za urbanizam, da čim budete imali vremena, da sednemo, da razgovaramo, da napravimo taj neki prilazni put za roditelje. Užasne probleme imamo. Roditelji stižu gore i dovoze decu oko supa kad se zavuku ovamo među školu ili onaj parking koji je dodeljen sudu, a on je baš na stojivišnjoj površini školske parcele. Dakle, i tu više ne može. Ne može nigde kad dođe roditelji, zaglavi se dole. Jedan, drugi, treći, to je ujutru ili tamo kad je druga smjena, užasna gužva. Dakle, ponova kažem, nismo ni mi do sad reagovali, evo sad ovom prilikom bi molio da dođe do nekog sastanka između odeljenja za urbanizam i školu i da ne protraćimo sve ove resurse parcele. Ako je sa svih strana okružimo i potrošimo sve njene ogodne površine za druge subjekte koji se nalaze u njenoj okolini, onda više nikad nećemo rešiti problem škole. To nam je bio prvi deo primjera. Mogu da pređem na drugi deo sad? Ne, ja bi sad završio ovaj drugi deo primjera, pošto su... I drugi, dobro. A dopuna je kasnije na broju 64. Jeste video. Ja bi sad rešao, pa ćete vi uvoda napraviti. Tu smo vas pohvalili. Evo ja ću sad nastaviti ako vi nećete. Samo trenutak, primjer broj 64, to je dopuna primjer broj 32. Stav obrazivača primjer da se ne prihvata katastarska parcela 6266/2, 6287/1 i 6287/2. Sve, to je greška. Evo nešto. Evo mogu ja sad da kažem. Ovaj drugi deo prigovora koji smo mi izneli odnosi se na deo plana kojim se parcela, odnosno deo parcela ili površina pod školskim igralištima proglašava javnim interesom. I htjeli smo da pohvalimo grad Loznicu i odeljenje za planiranje i urbanizam, jer to je nešto na što se čeka već jako dugo. Ja ću sad pročitati jedno saopštenje 5. septembar 23. godine. Izašlo je na sajtu grada, kaže. Kada je reč o lokaciji, molim vas da nikad upada u reč, kod Oša Anta Bogićević, gde se nalazi sportski teren nove škole, važno je istaći da je u planovima i urbanističkim dokumentima za ovo područje jasno naznačeno
da su na ovoj lokaciji predviđeni objekti u funkciji postojećih objekata društvenog standarda škole, odnosno zadržavanje postojećeg sportskog terena. Znači, tad ste samoinicijativno, bez ikakve inicijative, prepoznali javni interes i objavili ga na sajtu grada. Međutim, to nije bila istina. U urbanističkim planovima nije tako stalo. Mi smo došli kod vas i obratili se. Vi ste nam rekli da znamo, već je uneto poslato u Aranđelovac i bit će u decembru 2023. ovo što se danas dešava. U redu, kasno. Ništa, mi smo lepo čutali i čekali, evo došao je dan da ona površina na kojoj se nalazi igralište osnovne škole Anta Budićević bude proglašena javnim interesom. Pošto sam ja, slušajući ovih dana, raspravi i priče okolo, vidim da ogroman broj ljudi ne razume pojam javnog interesa. Ja ću ga sad pročitati. Član 58. Pravo na svojinu Ustav Republike Srbije. Pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu, utvrđeno na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne. Dakle, ne postoji neprikosnovena privatna svojina. Svaka može biti pretvorena ako u državnu, ako postoji javni interes. Idemo sad na zakon o eksproprijaciji. Kaže ovako, Vlada može utvrditi javni interes za eksproprijaciju ako je eksproprijacija nepokretnosti neophodna za izgradnju objekata u oblasti. Nabrajam, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, vodoprivreda, sport, objekata za potrebe državnih organa i tako dalje. Dakle, obrazovanje je na prvom mjestu. Ova površina koju ste vi ispravno prepoznali kao javni interes je za obrazovanje. Pravilnik o obavljanju delatnosti kaže da škola mora imati vežbalište. Ako škola nema vežbalište, zatvorite je. Biće zatvoreno. Dakle, pravilnik o bližim uslovima za obavljanje delatnosti kaže ako škola nema vežbalište, nema teren na otvorenom, ne ispunjava uslove, zatvorite. Taj pravilnik propisuje, evo minimum za školu da bi radila. Znači, ako se to ne propozna kao javni interes, osnovnu školu Anta Budićević iz 1795. ćete morati zatvoriti. Kaže ovako, kada objekat ima ograničenu veličinu zemljišta, što jeste slučaj osnovne škole Anta Budićević, dakle, jako nam je mala površina, treba nastojati da ima multifunkcionalni teren sa odgovarajućom podlogom dimenzija 30 x 60 metara, 18 sari. Pa to i jeste tamo ona površina gore koju ste vi prepoznali sa koliko ari? Sa 18 ari. Eto ga, super sve, savršeno, sve rešeno i ja pohvaljujem ovu gradsku upravu i odeljenje za urbanizam što ste prepoznali javni interes. To im je dužnost, to je i postao, je li tako? Dalje, zgrada nove škole. Na čijom zemljište nam je 85. godine? Čije je zemljište bilo 82. 3. 4. Pa privatna svojina. I opet javni interes i ekspropriacija i jedno zgrade škole na zadovoljstvo generacije učenika i učenika koje su iz nje izašle. Znači, ovo do sad što smo imali nerešeno, da se školi ukine vežbalište i da se zatvori škola, ostaje besmisleno. Mi smo danas u procesu u kome Ministarstvo za ulaganja Glišić i Republika Srbija u tu zgradu, novu zgradu škole investira 336 miliona dinara. I u redu. I sve to na površinu od 2500 metara kvadrata. Dakle, investiramo u školu 908 evra po metru kvadratnom rekonstrukcije, u školu koja će biti potencijalno zatvorena. Dakle, odakle te pare? Da li je Republika Srbija te pare za rekonstrukciju škole koja će potencijalno biti zatvorena uzela sa kamare? Jesmo li ih zaradili? Nismo. Nijedan euro nismo zaradili. Sve je to iz kredita Evropske banke za razvoj i rekonstrukcije. Dakle, zaista bi bilo neprimereno da se ovo završi tako da škola ostane bez vežbališta.
Zašto je 908 evra po metru kvadratnom? Pa sve se ugrađuje kvalitetno. Jedan prozor, 2,5 puta 2,5, to ne bi oko 6 metara kvadratni je 350.000. Jedna svetljika na plafonu je 18.000 dinara sa PDV-om. Dakle, ovdje imamo, govorimo o varijanti, pošto se priča o odustanju. Priča se po nekim saopštenjima da će se odustati od preloga, da ono bude proglašeno javnim interesom. Dobro. Idem sad na ovaj deo zavoda. Moram vas samo da tišinu. Može tišina. Pa, rekao štetiše, me brzo smo završiti, trudio sam se da budem kratak. Čuo sam, mi u školi smo dobili obaveštenje da je Zavod za zaštitu spomenika Valjevo stavio primjedbu na ovo proglašenje javnog interesa, pa bi vas molio da nam dostavite taj dokument, da nam ga dostavite, da bi mi dalje po njemu postupali. Što se tiče Zavoda za spomenike kulture, on je ovdje tek došao 82 godine. Tad je izglasano da je ono spomenik kulture i zatekao je šta? Sve što je zatečeno nema vraćanja unazad. Nećemo rušiti postojeće objekte iz 82. i isterati sve odande, sagraditi polje i napraviti državu pa dole poređati Turke, a ovamo 1200 srpskih ustavnika. Dakle, nema vraćanja unazad. Ono što je ostalo od spomenika se konverzira. Kad su došli 1982. zatekli su dva igrališta. To je lako pokazati, dokazati videosnicima. Jedno od ta dva igrališta je nestalo, pretvoreno je u parking. Dobro, to je Zavod verovatno dobio. Ovo drugo igralište Zavodu ne smeta. Po svim dokumentima Zavoda ono je legitimno i legalno i može tu da ostane gdje god hoće. Oni jedino u svom dopisu kažu, koje mi imamo, taj dopis koji se koristi u sudskom procesu, kažu, igralište tamo može ostati dok god hoće, ali ako ga srušite, tu može biti sam trava ili neko nisko cvijeće. Tako piše u našem dopisu. Zato bi dopis koji je poslat piše u sudu Šapcu, pošto škola je svojim snagama sama, bez grada Loznice, bez Republike Srbije, bez školske uprave Valjevo, bez ministarstva prosvete, sami se rujemo 3 godine. U jednim iscrpljujućim okolnostima, gdje smo izloženi i strašnoj propagandi preko medija. Uspeli smo da pokrene državni pravobranilac sudski postupak po kome je našao dovoljno dokaza da deo onu parcelu za igralište da se vrati u svojinu države, a da bude škola korisnik kao igrališta. Dakle, škola, jedna mala ustanova na dnu lanca državne uprave, se bori da se deo državne imovine vrati državi. Dakle, to je ono što nam se ne sviđa, je u redu. Ali ovo je bio znak da ste konačno ova država proradila i da je prepoznala školu kao javnu ustanovu od ogromnog značaja. Ja već 3 godine dolazim na sastanke i slušam. Deca su nam na prvom mjestu, Nema ništa ispred interesa dece. Međutim, u praksi, na delima, ispričavamo, čujemo takvu priču i 6 meseci, 8 meseci, ništa u praksi, ništa ne delima. Mi bi u školi voljeli da onaj deo kojim se proglasili igralište javnim interesom i nazvali, označili oznakom sport i rekreacija, a onda zloupotreba na koju se vi ne branite. Sport i rekreacija, unutra je 15 stavki. Šta to može biti? I među prvim su igrališta, rukometno, košarkaštvo. A onda tamo negde u nekim pomoćnim sporednim programima su saune. I ovih dana po celoj Loznici i po celoj Republici, po svim medijima hoće neko pravi saune tamo. Ne. Šta ste vi htjeli, evo da vas pitam, da bude tamo, po sport i rekreacijama? Saune ili rukometno igralište osnovne škole Anta Bogičević? Molim? Kako? Samo sportske. Samo igralište. Ali većina naroda u Loznici misli
Tamo hoće da budu saune, solari u ugostiteljskom objektu. Niste to dovoljno objasnili. Mi sad vidim neko saopštenje. Povlačimo se. Ni ga je ko potpisao. Se zna koji ga je organ doneo. Još prigovori nisu završeni. Povlači se saopštenje. Šta je? Uplašili ste se. Uplašili ste se. 3 godine smo mi iz škole. Pri tome nismo profesionalci, ja ovo ne radim profesionalno. Ovo radim zato što sam član školskog odbora. Ne primam platu za ovo. Vi profesionalci se uplašili čega? Propagande. Pa 3 godine smo mi izloženi toj propagande. 3 godine smo mi izloženi toj propagande. Možemo li se vratiti na suštinu primjer, dakle imate još nešto? Evo kažem, ostanite dosledni. Molim? Ostanite dosledni. Dobro, jasno. Nemojte povući, u pravu ste. Ovo jeste javni interes. Pročitao sam zakon o eksploataciji. Ako vi odustanete, onda opet gurate školu, da i dalje radimo do 10 tuđih posao, pa da mi vladi Republike Srbije podnosimo zahtev za eksproprijaciju. Ajde uradite vi nešto, pustite nas da držimo nastavu. Obezbedite nam materijalno-tehničke uslove za rad. Pustite nas da se posvetimo deci. 5 godina od 2020. Ovo užasno ometa rad škole. Užasno. I sve je žešće i žešće. Privedite ovo kraj onako kako zakon propisuje. Javni interes u pitanju je škola, mora imati vežbalište. Ili zatvorite školu. Školu iz koje je Jovan Cvijić nikla kao odeljenje, a iz Jovan Cvijić niklo odeljenje u Voćaku, u koju sam ja išao prva 4 razreda. Eno je sad ima rukometno igralište škola u Voćaku sa svetlima. Anta Bogićević imala osvetljeno igralište 76. Sve su svetiljke isečene. Kakav je to trend? Šta se to pokušava postići? Eto, to kod mene. Izvinjavam se. Ako sam bio tu.